Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Committee on Empowerment of Women. Kabadai ka Committee balathaw da ka ying dorba thawan jong jela. Menta ka sngi baar ka arpho terik biayong arajar arphuai. Kilahiar siya West Jante Hills District. Banyak nduk kerpang ya ki he Ophisar jukitnat trikam baper halor ka Jingkiw rosong jong ki kam runa ruser persya ki Kynthei bat ya ki kena ha West Jante Hills. Hakini ki jingelang ka long ha conference hall jong ka office Divisional Soil and Water Conservation ha Joai. Laidon lang ru ka chairperson jong ka committee ka Dr. Mazel Amprin Lingdo lem bat ki dikhot jong ni committee nang ta u deputy commissioner jangka West Jante Hills District uba Garrett LNS Dykes u Superintendent of Police u Bikram Marang ki Block Development Officer jangka Amlarem Thalasken bat Lasken ki he Ophisar nakatnat ka koi kya lembat ki he Ophisar nakatnat social welfare bat kiwe the Kynthei drugs Catholic district along Kabajurma. Dia nakalian ke sarkar bat the social welfare department kidon ka scheme dan ka program ki ba ki khot nasha mukt program kata mut ba di ban penlait belum free from drugs de kata di program ke ba ka di government of India nasha mukt program de halor kani ki identify ba ke don kumbang aku southly ki localities hapo kami joy town ki belong hotspots in drugs. Te ni wilayah pusama ka kam ka jam ba kumno ba nakalian ka district administration ba kiwi officers ki departments line departments ki be dan benta kani ka jing penduk ya ka drugs. Te mission ba kadang bun ki lat kilti ba ki di bikin de. Kawai gelong ba ki di bikin kam bun ya kata publicity buat awareness program. Awareness program dan kam pengkambun ka IEC in the form of hoardings, in the form of leaflets dan appeal kepada banyak ban target ya youths kam tamai ba ngafrai ngakalian ka social welfare department ka health department ba ODC kidai ba mission ka kam but ki ba kila ada eye training yang kita di master volunteers. Mereka jenis kau jungi kita tentang eye training itu master volunteers kata long nama kajing support system kumki infrastructural support ya ki master volunteers kamshundan. De anda ni keli kat no PCO pisaru ki bang eye tang ajar. De tang ajar ban kondak ya kita ki awareness program lomba ki master volunteers kalau ke keduna siapa palan di nomor kata natharai nakalian ke government ki kita nak prepare ini kam bat nakalian joma bat nakalian jumi madam chairperson ngin sa khot di kejingalang hapo Shillong ya ki he jong ki department ban pe aku nak kom ki ko akan penyiar ni program lomba ki ai ko form ke biang ke pakar amar balai bakat dan kisni ka Kiew jong ki HIV cases which is drug related injectile related ki cases ki bun di matrai ni hab bangin ya pengol ha bangin ya usia ban protect ban sakawai ba long concern ba kalong ya kani ka highway juni de ni le soto mane bangi lo New York report now SP ba ha kisi po ya average ko ba news pa news pa tuli ki drop kian na kani ka highway de haki sngi thoding sngi sajan wong palat si hajar ko po kala man po bu kharas pa dan ikan sanspak teligi drop kian. Telah kian kata teligi drop. Pirawan mudul kajing sange jong kini ki driver ha ki dukan sya ne dukan ja ki badon ha ka highway. Kamu ha ki dhaba kawangi yu ki bon ha ki don
Te ke ka kasinjam ba kala le ka district administration ban le cuma ban pe. Tingi ila daw ila bo be kata ma UDC SP. But kunju ila health department baki day baki let ban inspect ya kini ki dhaba ya kini ki restaurant ki badon all along the highway. Namar boleh kini ki jaka ki ba ni let's say ni suba bakin don kum kita diberi ki bala bandi dan ban kai kamet cuki. Di namar kata ban protect ya kata ka kum dia kata kam lumba ki driver cukup mentah ki don kini ki long kini ki don HIV ja ki let hakni ki jaka dia kata mut nada ki wan se driver na ba ke jela dia kamut ya kani ka kam yo lang plan na pre kani ka kam sni dia kani HIV lo kana spread cucu tinggi dia mungkin check na kalian ke government of India na kalian ke Max Society hidon kita ki provisions ki baki ki nak ki ai yakum kita ki banyada te yakum kita ki dia banyada yang menjadi kamu ki dengan ai menjadi sam kini ki bukan dan along the highway ting akan don board ki ki kamu na let's say ka district administration they akan pikir mas ban dia akan ya kini ki kamu sendiri kenapa ginyo bangin ya wanra ya kata kasna kata ko itna kama kado ko ba ko ang ba kalian imadam ban jonalim juma ila pun snow ha ka district administration dan OSP ya ka Kiew jong ki crime ha ko kani ka district New York snow ban New York ba kini tayo boladap katukan ni tayo boladap ya lalap ya kawi kami tiap jong ko be tolong kami akan di Shillong Choi Road. But kum kita crime kita Kiew tengi kuat ba nakalian ka district administration. Ila apilo kumjo ya ki women organization ki bawan mene akajian jumi. Ba Kiew ki day bakin pensawa Kiew ki day bakin mi syakmat ban dawa ban pensawa syakmat ba ka eki kam ka berjaya kani ka district kum ki crime semut ide bonte akam bat ide pun jenjar ne bade pun hakem ya kita diberi ki ba le ila keren ni kam ko assembly ni tentang impalaman penolong di pintmi nanti ai sopan ngihapan pengklaim menjadi di facilities namara pikem maldor bat ki pencari maldor itu pinong tukle iki kam ba itrim ngatrai kata kamu na bat society kali keren ben kali beneran ben takadaw ni ko di NGO sampai mana kesini bangin ong iki baginya keren lan bakin pertaslamen namar bakat ang keren kata bagi kamu kan tujan lada tisyusyong banong ba kundi pun jangan ele untuk kat pemon kan sepoi keput bayu pun jangan sedang momen le di ijon hak kata keput lada kita ki criminals kita nak kenrai hak imlang asalang tak mengindi siapa kejengkang ba kacau minum notsu shua bangin poi na kata stage ngide ban keren bay bat ngide ban kan bay kum kini di criminals ngide ban po iki Ini berkait pada judicial system jumi lupa kelanyo nangba nginyo yang kata ke reward ke result ke penrem bat ke pensaja yang pun kini kita menus kini Kynthei lagi cerita kapan berapor bermaintain ya ke privacy jumi pimna bapin ba ngitu Kynthei kata yang kalau irrelevant kabang ako alam bahan yung iba high rate of case achievement they condemn the case achievement kenapa condemn the deterrence of the community but pide problem yung victims what all tangi Kynthei bersari tintin diserang kisah ta
but ya ka identity jong ki victims parko they were done ka jingurong lagi ki Kynthei ni kishna. So irrelevant of the case, but you don't come here ki higher authority courts bakin ay kumita ki judgments naman bakin guide ya baro ki badan haka society kin guide lang ni media ro kin guide lang ni sembalang ro kin guide lang ni nongik mat ro namar nakapor sa kapor ka jingnong ka jingman jung ka an ka nang develop ka nang penmaha ka nang penscam wilayah keren ro pat ka police department bahkan petmor bahkan kem mador yang itu di suppliers jong uniu drugs tambah hangkar uniu iba kadang kejing trot bat kadang kejing bangla ban bukti ni kita di suppliers bat niyo snoba bonsen people are they lupa ki victims of drug addiction people are they lupa ki nong di drugs yang ada kacuan pet kita harassment Nrei kita tiba dia pada utang drugs minna kami put in place ya kanu kaan kepala ban address ya kata ka nabbing lagi ya kata ka ban penkepno ya kita di bawan di drugs ya kami ka siya kami katahan jong di hangni